Uburusiya bufite ikibazo gikomeye kandi Putin nta bushobozi afite bwo kugikemura. Buri wese ashobora gutekereza ko iki kibazo gifitanye isano iteziguye n'intambara. Ari iki kibazo kirimo kwiyongera cyane ku buryo abantu batazi. Wildberries ndetse na Amazon y'Uburusiya ni imwe mu miyoboro ikomeye igaburira ubukungu bwa Putin. Ni mu ntambara imaze igihe kinini iba yo na Ukraine kuva mu byumweru bibiri cyangwa se mu cyumweru cya nyuma cya Nyakanga. Dukurikije amakuru ya gisirikare atangwa n'igisirikare cya Ukraine, bigamba ko bakoze ibitero 18 byakorewe ku bikoresho by'ikigo mu byumweru bibiri gusa. Igihombo kuri sosiyete y'abagurisha ibihumbi 100 bamaze kugera kuri miliyari 1.2 z'amadolari. Ariko nyuma y'iki gihombo cy'amafaranga hari akaga gakomeye cyane kahishwe abenshi batazi, ko kujya kuzana abakozi bakuwe muri Korea ya Ruguru kwa Kim Jong Un baje gukorera muri Wildberries. Putin wahoze yirata ko afite abakozi benshi, ubu yishikariza ku bakozi bakodeshejwe baturutse ku butegetsi bwa Kim Jong Un kugira ngo akomeze gukora, kuko igihugu kirimo ikibazo cy'ibura ry'abakozi rikomeye. Ni mu mateka yacyo nanone icyo cy'abakozi 2,500,000. Turareba cyangwa se dusesengura uburyo iki cyuho kirimo gusharikirwa nawe se kirimo kubasharirira ku rwego bukomeye. Ariko mbere yuko dutangira, ndasaba kugira ngo ubanze ukore subscribe. Byaba byiza cyane kuko yaba ari support ikomeye cyane. Isesengura rya politike nk'iri ni rimwe na rimwe rishobora kugabanywa ndetse na algorithm bikabuza video zacu kukugeraho. Dufashe rero gukomeza gukora subscribe ndetse unasangiza video zacu. Reka twinjire muri ayo masanduku cyangwa se twinjire muri inkuru yacu. Inkuru iri inyuma y'amashusho yagiye akwirakwira hose yatangiye kumenyekana mu ntangiriro za 2025. Abakozi bakoraga mu bubiko bwa Electrostar ndetse na Ryazan hafi ya Moscow basangizaga amashusho adasanzwe mu matsinda yabo yo kuganira imbere. Abagore bo muri Aziya y'Uburasirazuba bambaye imyenda y'umuhengeri ya Wildberries bimuka mu matsinda agiye atandukanye, kandi nta muntu bavugana cyangwa se umuntu bakominika, bo bakora ibyabo gusa. Ubwo amashusho yajyaga kuri channel za Telegram akwirakwizwa hose, ibirego byariyongereye. Ikirego cyari uko company yakoreshaga amagana y'abanyakoreya ya Ruguru. Wildberries ntiyigeze isubiza ibi birego mu buryo butaziguye. Yemeje gusa ko ikora umushinga w'igerageza hamwe n'abakozi b'abanyamahanga, kandi ivuga ko yubahiriza amategeko. Ikibazo cy'igihugu abakozi bakomokamo kiracyahari, cyangwa se kiracyari igisubizo ku mugaragaro kugeza na n'uyu munsi n'aka kanya. Impamvu y'iri ceceka ihishe mu rwego rw'amategeko y'icyo gikorwa. Umwanzuro w'inama y'umutekano yabayeho y'umuryango w'abibumbye yo mu 2017 ubuza abakozi ba Korea ya Ruguru kubona amafaranga mu mahanga, kuko ayo mafaranga yinjira mu isanduku ya leta Kim ndetse na gahunda yayo ya kirimbuzi. Uburusiya bwasinye uyu mwanzuro, ariko intambwe yose bwateye inyuma yaho yanyuranyije n'umukono cyangwa se ibyo basinyiye. Ubwa mbere mu 2020 bwatangaje ko butasubije abakozi bari basanzwe mu gihugu cyabo, bavuga ko nta bwikorezi bwari buhari. Hanyuma Putin yatangiye kwibaza ku itegeko ryo guhagarika abaza imbere ya kamera ndetse n'abimukira b'abakozi bateza akaga bandi n'ubwoko bw'iterabwoba. Hanyuma iryo tegeko ryaciwe binyuze mu mpapuro zihishe. Ni mu maviza agera mu 9,300 yahawe abanyakoreya ya Ruguru ashize. Ni mu mwaka urenga 8,600 wari viza z'abanyeshuri. Ariko nk'uko Minisiteri y'Uburezi yo muri leta ibivuga, umubare w'abanyeshuri bo muri Korea ya Ruguru biga mu Burusiya ni hafi 130 gusa. Itandukaniro ry'abakozi ibihumbi risobanurwa n'ibipimo by'ubutasi bya Korea y'Epfo. Muri iki gihe hagati y'ibihumbi 15
ndetse n'ibihumbi 40 y'Abanyakoreya ya Ruguru bakorera mu Burusiya, kandi uyu mubare witweze kuzamuka akagera cyangwa se ukagera ku 50 gusa. None se ni ubuhe buzima butegereje abagore bazaza bafite izo visa muri ubu bubiko? Igisubizo cyatanzwe n'abakozi ba Yabuze bavuganye n'umunyamakuru wigenga w'Umurusiya BCH Kogpu, kandi inkuru zabo zirababaje cyane. Kuva mu nteruro ya mbere na mbere twatekerezaga ko abari imfungwa zo muri Koreya ya Ruguru zazanwe gukora imirimo y'agahato cyangwa se imirimo simburagifungo. Dukurikije ubuhamya, aba bakozi ndetse n'abagore bose baherekejwe abantu hose ndetse n'abagabo baturutse mu gihugu cyabo, bose baba hamwe kandi babujijwe kujya hanze cyangwa se kuvugana na bagenzi babo b'Abarusiya. Imishahara yabo iri muri ya kimwe cya kabiri cy'abakozi b'Umurusiya uri ku murongo umwe w'akazi. Imishahara yabo iri munsi ya kimwe cya kabiri cy'umukozi w'Umurusiya uri ku murongo umwe w'akazi uhembwa hafi amadolari 48 ku munsi. Ni mu gihe abakozi bo mu gace bahabwa hagati y'amadolari 88 ndetse n'amadolari 100. Byongeye kandi kugera kuri 90% by'ayo madolari 48 akurwaho na leta ya Koreya ya Ruguru yitwaje ikigega cy'ubudahemuka. Umushahara w'umukozi usigaye mu maboko ye buri gihe ni hafi amadolari 4, ariko iyi sosiyete bivugwa ko inyuzwe cyane n'ubu buryo bw'abakozi buhendutse cyane kandi iri kwitegura kongera umubare wabo. Hari ikindi kintu cyuzuza iyi shusho. Ubu bwiyongere bw'aba bakozi b'abagore bwatangiye ako kanya nyuma y'uko Kim yohereje ingabo mu Burusiya, kandi wenda gitangaje kurusha ibindi byose, Uburusiya bwabonye ibi mbere. Ubucuruzi bw'abakozi hagati ya Moscow ndetse na Pyongyang bwatangiye kuva mu masezerano y'ibiti yo mu 1967. Ni mu myaka ibarirwa muri za 40 Abanyakoreya ba Ruguru bari hagati y'ibihumbi 15 ndetse n'ibihumbi 30 bakoraga mu mashyamba ya Siberiya. Ni igihe icyo ari cyo cyose umuziki. Inkambi ya mbere ni nini yubatswe ahahoze ikigo cya gereza cy'Abasoviyete, kandi ubuzima mbere bwakorerwaga ku buryo bwa gisirikare bugenzurwa n'abapolisi bashinzwe ubuzima. Igisirikare buzengurwa n'abapolisi bashinzwe ibanga rya Koreya ya Ruguru, uburenganzira bwo gusohoka mu matsinda gusa ndetse no kubuzwa kuvugana n'abaturage bo muri ako gace. Iyo ushyize ubuhamya bw'uyu munsi hamwe n'ubw'ubuhanuzi bw'amateka, ubona ko uburyo ibintu bimeze ari ikintu kimwe cyahindutse mu myaka 60 ishize gusa. Ni nako bimeze ubu. Imashini zikora imbaho muri Taiga zasimbuwe n'umukandara wo gupakira mu bubiko bw'ubucuruzi bwa electronique. None se kuki Uburusiya bwongereye kwishikiriza kuri ubu buryo nyuma y'imyaka 60 gusa? Ni ikibazo cyo kwibaza. Kugira ngo usobanukirwe iki kibazo cy'umurimo w'Uburusiya, umuntu agomba kureba ikintu kimwe gusa giteye isoni. Ubushomeri mu gihugu buri ku rwego rwo hasi cyane ku isi, kuri 2.2%, kandi Putin akunda kwirata kuri ibi bintu. Ariko mu maso y'abahanga mu by'ubukungu uyu mubare ntabwo ari intsinzi, ni inzogera. Kuko icyo bisobanura ni iki? Buri wese ushoboye gukora yamaze gukora. Nta bakozi b'inyongera basigaye muri ubu buryo. Mu magambo ya Minisitiri w'Intebe wungirije Novak, akazi kageze ku rwego rwo hejuru kandi abakozi badafite akazi karashize. Ishusho y'umunaniro yashushanyijwe n'umuhanga mu by'ubukungu ndetse w'ubutegetsi ubwe n'ubwemeracyaha bwa guverineri wa banki nkuru Valeur na Burima. Ni muri Mata bwashyize mu mateka. Nta na rimwe mu mateka y'Uburusiya bwa none twigeze kugira ikibazo nk'iki cyibura cy'abakozi nk'uko yawe yabyitangarije. Icyuho cyageze ku bakozi 2,500,000 nk'uko nanabivuze mbere.
kandi ishusho ntabwo iratera imbere, irushaho kwiyongera nk'uko Minisiteri y'Ubucuruzi yabivuze. Ibitekerezo by'abakozi ubwabo: ubukungu buzakenera abakozi bashya miliyoni 12.2 bitarenze umwaka wa 2032. None se abantu bagiye dukurikije imibare yakozwe na KAYIHURA. Ikibazo: icyicaro i Washington muri Mutarama Uburusiya bwahuye n'abantu bagera kuri 1,200,000 baguye muri iyi ntambara. Abagera ku 325 bakaba bari barapfuye bo. Abasore bize ibihumbi amagana bahunze igihugu kubera gutinya kwimuka. Ikigega gakondo cy'abimukira bo muri Aziya yo hagati kirimo kugabanuka cyane bitewe no gukaza politiki y'abimukira ndetse n'ibidukikije biremereye, kandi ibi byose bishingiye kuri iyi ngingo itagabanuka cyangwa se igabanuka ry'abaturage ku buryo bukomeye bakura batitaye ku ntambara. Abaturage b'imyaka yo gukora muri iki gihugu bari bamaze kugabanukaho hafi 5,000,000 ni mu myaka 7 gusa mbere y'uko intambara itangira. Imyaka y'amavuko y'ubusa yo mu myaka ya za 90 urimo kugabanuka ubwo uruganda rudafite abantu byenda ruhinduka. Kwiheba kwa system kugaragaza mu ngamba zifatwa buri munsi. Leta irimo kugerageza kuzuza icyuho ndetse n'imirimo y'abagore, igabanya urutonde rw'imirimo ikomeye ibujijwe abagore. Inganda nzigabo zirimo kwigarurira abakozi b'abahanga bo mu rwego rwa gisivili bahembwa imishahara myinshi, ndetse n'igihugu uruganda runini rw'ibigega byatangiye byakoresheje ibikoresho byinshi ndetse n'iby'imodoka mu mpeshyi ishize, maze uruganda runini rw'imodoka rwimukira mu cyumweru cy'iminsi 4 y'akazi. Izo bisi zuzuye abagore ndetse bo muri Korea ya Ruguru, zirimo zijya mu buryo bwo kubona abakozi mu gace bakoreramo ibyo bikorwa bikomeye nk'ibikomoka ku bimera, ndetse biragoye kandi biranahenze cyane. Ni mu gihe abakozi ba Kim badafite ikibazo na kimwe, bahendutse kandi bafite ikinyabupfura, ari isoko rijyanye neza n'iki cyuho. None se kuki World Berries ziri hagati muri iki cyuho ari ingenzi cyane ku Burusiya? Tuzabiganiraho ubutaha, tubisesengure mu bundi buryo. Murakoze cyane kubana nanjye.